Sizlerге ең стильный iç kiyimдер тартып көргөзөм. Урматтуу катталуучулар, бүгүн 2 январь 2021 жыл. Mınalar çiftörkeler 1600'dan. Batal razmeri, kiçik razmerleri var, standartlar. Manalar nimalar, nachoshkalar, katta ayollarga. Ularda 900'dan beryapmiz. Mana mamashkali ishchilar bor, ona zimniy pijamalar bor. Bular dvoykalar. Bular 1,5 mingdan. Mana qizlarni sepiga olinadiganlar, bular 2000 dan. 2000 dan. Dvoykasi bor, troykasi 2400 dan. Manalar dvoykalar hammasi. Buna aqtari dvoykalar. Ular ham mana pastdagilar ham dvoykalar. 2000'e bası. Yo'q, bular 1,5 ming. 1,5 ming. Manalar battal razmerlari. Battal deganimiz katta razmer. Katta yo'g'on ayollarga. Cho'ng ayollarga kam. Ular 1300 dan. Pijama? 1300. Buna koftalarcha. Pidjaktın içinden. 600'den mi? Qarası var mı, yo'q mu? Qarası ham bor, oqi ham bor. Yaxshi bo'lchi penyorlar. Ularni 500 dan beradi. 500 dan buna. Gipyor 500'den. Buna mamaşa bizgalterler. Mamaşalar 400'den. Taza hıbı. Sintetika emas, sastavı taza hıbı. Mamaşa bizgalterler 800'de 400'den ne? 400'den eken. En sonun Mana tigrovkalar sinalar, manolari tonika pasava nimasi, korotki bular. Ularda standart razmerlari 500'dan. Mana battal razmerlari 600'dan. Mana manolar bor, hammasi bular 550'dan. Malasinaları 550'dan. 550. O tigrovka bor. Uzuni. Bu ham 550. 500. Nacha lampasi? U ham standart. Standart. Tepadagilar hammasi mayka, oldi, orqasi turlilar. Maykalar Tursiy qancha? maykalari bor 500'dan, narigi chekaragi tursiy maykalar, tepadagilar bilan molar 600'dan, 700'dan. 600-700 tursiy maykalar. Mana maykalar hammasi 400'dan. Ma chorniy maykalar qancha? 400'dan. 400'dan. Ag'idagi. Oqi ham, 400, qizili, 400 so'm ekan. Pijamalarcha cho'ng razmerga yo? Yo'q, ular 2x katta ayollarga 800-900 ulardan. 800-900. Mana manalar bor 600'dan. Mayka trusalar va guldulari, shortikleri 600 deydi. Mana nariginisi bor 800'dan. Qaysi? Qizil 800. Bularda lamkali. Как футболочка ekan. Yaxshi. Kashmir. Kashmirlar Pijama 1,5 dan beryapman. Bunalar ne? Ular shapka. Haligi chashni ko'tarib turgan ro'mol ichidan. Bular bu shapka. Qancha bular? Qara o'jalim. Ular qora. Ular 200 dan. 200 dan ekan. Büt bardig'i Turkiya. Mana lifchi. Mana poloska pijama. Mana bilan bir xilda. 1,5. 1,5. Maq penyorlar. Qancha? Manalar 1300 dan. 1300 bu. Bu 2,5 ming. Bu ne? Bu pijama ustidagi nimasi bilan. Ne qalin, ular o'zi qimmat kelganda. Yaxshi ekan. 1,5 dedingsa bularda. Lifchiklar, bizgalterlar qancha? Bular 1,5 mingdan. Bardig'lar, ha? Hammasi 1,5 mingdan. Mana troykalari bor. 1,5. Manalar 1600 dan. Manalar 1400 dan. Detskiler qancha o'tadi? Detskilarda korotki rukavlari 600 dan. Yengi uzunlari bor 650 dan. Mana qalinlari bor. Onalar 2 dona qoldi, bular 800 dan. Sonnikini bular. Turkiya bular, materiallari yaxshi, hammasi hib, yuvib Deneге жағымды деңіз. Bo'lmaydi. Sintetika qo'shilmagan lycra menen yo'q. hb. Paxta menen lycra ekan-da, viskozadagi
Eng yaxshi ekan sostavi. Koftalari ham hammasi. Mana ayniqsa bambu ishtonlari rosa odamga yoqimli birdanga. Ha. Kiygandan keyin buni yechkisi ham kelmay qoladi. Denaga jag'imdi deysiz? Bularda yaxshi ekan o'zimga da jag'ib qoldi. Lasinalar ham hammasi bularda materiali yaxshi, xibi material. Yuvib kiyadigan. Fabrichный, original deydi. Buna buzgalterlar tursalar Guangzhou. Mana bu tomonlar Guangzhou'niki, hammasi kачествоsi yaxshi. Taqqanlar kelib 1 yildan beri xizmat ko'rsatyapti deb maqtab kelib yana olib ketishyapti. Qayta kelishadi. Liftchilar, komplektlar, bular 550 dan 600 dan. Komplekt isminimi? Komplektlar. Liftchilari bor 350 dan. Bularda ham kачествоsi yaxshi. Tursilarimiz bor, xibi tursilar bor. Ular Turkiyaniki bor. Turkiyaniki 150 dan. Mana nimalar xibi tursilarimiz 100 dan. Bunalar bor. 100 danmi? Ular 100 dan. Ashlarchi 100 dan. 100 dan. Mana tepadagilar 150 dan bunalar. 150 dan. Liftchilar sechashkalari bor, ko'kragi kattalarga. Bularda ham ichlari massajli, hammasi qo'lli, kачествоsi yaxshi. Naskilarimiz bor, Turkiyaniki. Bular hammasi 150 dan. 150 danmi? Kitli naski, perlondiki. Aromat naskilar bor. Aromat. Ne paxtalashmaydi ham, hammasi rosa yaxshi. Uzoq kiyadigan naskilar. Aromat Turkiya naskilar bolalar qancha? 150 dan. 150 dan, 100 dan. Petkalari bor 100 dan, detskilar bor 100 dan. Bu yerda turetskiy kiyimlar da bor ekan. Koftalar qancha? Koftalar 1000 dan. Ko'ylaklar ko'ylak bu shimi bilan trikotaj 1700 dan. Shimi qanday? Kulosh shimi? Kuloshi. Buxorga kuzga kiygan yaxshi bo'ladi. 1700 danmi? Buna ko'ylaklar qanday? Oranjoviy. Ko'ylaklar 4000 dan. 4000 dan bular. Bunalar 3,5 dan. Bular 4000 danmi? 4000 dan 3,5 qaysilar? Uzun ko'ylaklar. Üç yarım trikotaj ko'ylaklari uzun. Bunday kardiganlar bor ekan, sapati eng son. Standartmi? Bular standart. Qancha bo'lsa? 1800 dan beryapman bularni. 1800 dan sapatli Turkiya kardiganlari. Standart ekan. Buna seri kardigan qancha? Bu ham mana shu 1800 dan. İçinde ko'ylak alohida. O'zincha? Ochib ko'rsatingchi, qancha bu? Bular 2000 dan beryapman. Magazin Sabinani yonida. Sabina magazini bor. Tepamizda Zilli magazini bor. Ro'paramizda Malika magazini bor. Shu Malika magazini ro'parasida. Ichki magazini qaysini desanglar aytib beradi. O'shari. O'shda Veshe bo'yida. Kechki ko'ylaklar. Kecha 4,5 ming so'm. Bardig'i va? Нет, yiltiroqlarimiz 5 ming so'm. Yiltiroqlar 5 ming so'm. Buna 5 yillik ko'ylak qancha? 9 ming. Ajandag'ichi bu? 5,5 bu salfan ichida 9 ming deb. Rozvoy qancha? 6,5 ming. Bu ko'ylaklar 5 ming. 5 mingdan. Villero sirtindag'ichi? 4 ming. 4 ming 5 ming ekan da bular. Jiletlar qancha? Qana için ko'rsatingizchi? 6 ming deysizmi? Ikki jag'ini teng kiysa bo'ladi ekan 6,5 ming deb. Bu dag'i двухсторонныйmi? Yo'q, u двухсторонный emas. Qancha bu? 5,5. Cho'ng razmermi? Barmi razmerlari? Narsani bilaman. Rasmini so'rab beraman. Bu qancha? Ko'ylaklar qancha ko'ylak? 4000 dan uni Norkova yoqalilarimiz. Qaysi? Norkova yoqqa? Mana ichida ham Norkova. Qaysi? Serikchi. 4 ming bularda.
4 şu beremiz de. 4000. Sırtında jilet kança? 3,5 ming. 3,5 Göynekçi mi? 3,5 3,5 bu buldagı. Şu Bu beremiz göynekçi. de. 3600 gibi beremiz var köynede. 3600. Birli razmer var mı? Bereli. Kaçıncı razmer şu? Ciddi 48'lerge düşerdi. 54'ge düşerdi bizden. No, kardigan göynegi menen bir? Yok. Özüçe kança bu? Köynegi 3, üstü dengesi 2. Göynegi 3, üstü döküsü 2 deyip. O köynelerim muhtaçtan hazır ona Ne var siyah ba? dedim o. Ne var ba? 3,5 yola kilet. No, kıska 3,5. Hı hı. Kletka göynekler 3,5. Bu göynekler Şim köynelerimiz 2,5. kaç? Ne var ba? Mana olar şim köyne içinde şimi var. Monart. Kaçısı? 2,5 sattı da. 2,5 deyip. 2,5. No, Тройка. тройка kança? 5,5 şu berem. 5,5. 4 No, черный велюр göйnek kança? Bu yamasaka 3,5 törmeli köynede. 3,5 4 canda. Burada 3,5 mili köyneler. 3,5. 3,5 deyip buldağı. Kojun anaka koyganda dersin. Kojinay. 3,5 ba? Bana köynegimizden var. Kojunla koygan. Kaçı? Kança bu? Törmü. 4 Kostümü 5 mi? Kostümü 5 öz 4 ba? Hı hı. Kostüm 5 özü 4 var. Ma velur göynekler kança? 3.000'den düşürüp veremiz. 3000'den düşürüp berişet eкен. Ma jiletlerçi? Bula törmüydü. Jenny Morkova. Jenny Pisets. 4000 dediniz mi? 4000. Drapı böyle 6,5. 6,5 drapova jiletler. 6,5. Ma rozovый 5. 2. 2,5. Kurtkalar kança? 7,5. 7 mi? 5,5 mi? Akılda. 7,5 5000 dedi. Varç. 7.000. Serый пальто 7.000 ekan. Uzun göynekçi. Uzun köynede törüyorum. Jileti kança? 3,5. 3,5. Mına жылтырақ пальто. Бұл да 6. Kurtka. 6,5. Mümkün törüyorum. Точно bilmiyorum. Жилет. Киімдерді тартқан қанша бұлар? Норка дубленка. Norka 2,5 mi? 2,5 ба? Бұл киім 2,5 бұларчы. 2 mi? 1.800. 3000 сом жаңы келіптер. Пижамалар Bella Secret 1,5 2,5 миң дейді. 2,5 миң Bella Secret деп ең жақсы фирманың. Халаттар қанша? Халат аш халат турецкий 2,5 миң. 2,5 миң. 1,5 миң ангорка, е? Ангорка. 1,5. 1000 сом. Мамаша қанша мына? Мамашаларым 350 сомда. 350. На красный? Красный 650 сом. 650 барча. Ол лакосына 1000 сом алды. На коричневый ба? 1000 сом. Лакосына. На красныйлар қанша? 400 сом. Серый 400, красный серый 400. Бұл қанша? Көк 800 сом. 800. Лакос малы бұларда? Yok, российский yok. Российский? Onu Anfen 450 сом. Мыналар ба? Anfen 450 сом. 450 амфен. Бұларчы? Bunlar 450 сом. Ne hamasını tartı? Arkadaş, aytem kanı Kança? Kesesiz narxı aytamanda ne oladigan. Somdan başlap 300 som geçe bu. 300 somdan 1000 somga çeyin deydi biz kalterli. 300 som. 300 400. Buna qancha? Qaysi? No, 250 zilyon. som.
250. Uşul katары 250. Yo 150 so'm bilar ya. Onun içinde 150 so'm. Astıda var kança mı var? 150 so'm bu. 350. Kaç? 350 so'm. 350. 350. Var. Var o 150 so'mdan başka 350 so'm. Ona turetiskiler 300 so'm. Kaysa? O zancı bir karanda. Buna var mı? 300 so'm. 300 so'm. Hijab paltolar 6000'den deydi. 6000. Bugündür. Velvet 3300 'de. 3300 var. Velvet 2,5 4000'den Gadenza. Ne dedin? Gadenza. Kaçınsa 4000? Ha. Hesna 2,5. Ne dedin? Hesna. Kısmı? 2,5. Na koynakta 4000. Kaçsa? Ne olur? Hijab stil. Hijab stil. Alardan oturacağım. 4,5? 2000'de. 2. 4,5. 1,5. Alarda 4,5 bu. 5,5 üstteki 4,5. 4800'den 4000. 4,5. Kaç 4,5? Na. Üstteki 5,5 kurtka 5000. 4,5 kamzuda 3000. Allah daha 3000. Ne 3,5. 3,5 da var. 5,5. 3,5. Kaçsın? 4,5. 4,5. Kostyumçiler 5000. Özürlüce gönlümden be. Yok kostyum bile. Günlüklerin kaçı lan? Alar 4,5. 3,5. 4800. Aranjörler de var biliyorsun. Ma gönlük durgança. Alar 2,5. Tokulgan gönlüktür. 2,5 ming deydi. Ma gönlüktür görseç. Karış. Kança uşul? 4,5. Son жақсылап көрсетші. 4,5. 4,5 болушы о. Kamadır böyle. Арқасында көрсетші. Полоска. Полоска. Қанша ашық? Bildi. Бірде. Вечерный көйнектер қанша? Bunlar 4000. 4.000 ya. 4.000. Барлы 4.000 be. 4.000. Bunlar Bunlar 3,5. Bunlar 4,5. Bunlar da 4,5. 4000. 4800. 4800. 5000. 5,5. var onda. Alar 2,5. 2,5 minden ne? Bunlar 4,5. Alpaklar 4,5. 4,5. Bardak 4,5. Bardığı 4,5 be. Bunlar 5,000. Bunlar 5 be. Ha. Claudia firmanın. 4,5 dedin ha? Молодцы. Da. Bunlar 5,000. 5.000. Kardиgan 5.000 dedi. İçi полоска o. İki java. İki tamam 5.000. 2.000 da жылы көйнектер. 2.000 ангорка. Ангорка ұқсайды. 2.000. Жилеттер 2.000'den. Жилет 3,5. Ангорка жилеттер қанша? 2,000. Қанша? Papa kulu. Қанша? Ama şarilerini 20 binden satarsın.
Zombiydi. Yok, özünüz men satpam. Qanchadan satasiz siz özünüz? 13 mingdan sotaman. Mana 20 ming. Rossiyskiy bu? Ha? Mana Bishkeki bor. Bu Bishkekda 7 mingga sotaman. 7 ming. Detskiy so'kilur qancha? Detskilar mana molar. Mana shariylar. Molar 5 ming. Mana 4 ming. 4 ming, 5 ming. Kichiklar kichikmi? Mana detskilar var, kichiklar ular 3200 dan. 3200'dan. Çapoçkalar? Çepçiye bana 15 ming. Bana brasletim 25 ming. Rossiyskilar? Ha, zavatlı. Zavatskoy. Ular qancha bo'ladi? Böyle har xil. Shaketlar. Mana lotkalar qancha lotka? Mana mı? Yo'q, mana uzun. Manalar mı? 5 mingdan. Ko'zi qanday bularning? Fiyanit bo'ladi. Men ham bilmayman. Fiyanit yapqa. Mana shakek qancha? Qasmoqmi? Ko'zi qizil. Ama ko'zi qizil 15 ming. 15 ming. Janindag'ichi janida. Bishkek. Rossiyskiy yo'q bu? Yo'q, rossiyskiy uni 35 ming qilmaydi. Rossiyskiy mi? Ha. Balları qanday balları? Mavi ikkitasi Bishkek. Keldingizmi mo'g'ay? Mana Bishkeklar qancha bo'ladi? Qaysinisi? Mana boshini, bunalar. Yana. Munami? Mana deb so'rang-da, ana men ko'rsa Mana setichka qancha? Setka mana eng oyog'imda. Ko'zi jashilding janida. O'shul qancha jashildi? 8 ming. Janindag'ichi? Kami 7,5 ga beraman. 7,5. Ketdimi? Mana janida setkani aytsangiz. Prosta endi hozir bilasiz, u yoqqa borib tekshirib ketdi. Mana. Bu Bishkek ekan. Pulni necha pul? 4 gram. Kim so'rayapti? 4 gram. So'radi. Hozir olasizmi, prosta keyin olasizmi? 9 ming. Sharik qancha? Sharik 8,5 ming. 8,5. Buni tegerekchi ko'zi. Mana Madonna necha pul ya? Madonna 15 ming. Madonna 15 ming. Rossiyskiy bormi? Yo'q, rossiyskiy Madonnamiz yo'q ekan. Mana detskiy so'kilur qancha kichkina? Manami? Bu 5 ming. 5,5 ming. Manonimiz 13 ming. Bular qancha? O'shalar qancha? Mana ayamoni necha pul? Monis. Kalashingiz. Nasıl aytishim kerak? 7 ming. 7 ming. Shaketlar komplekt qancha bo'ladi? Qaysinisi? Boshini aytaveramiz. Mana manonisi 1 million teja. Voy pari. Hozir ash kelganingizda ko'rsatib beraveramizda. 65 ming. Manonisi 30 ming ekan. Manonisi 28 ming. Manonisi paxtoy nima 45 ming. Manonisi ham 45 ming. Manonisi 30 ming. Manonisi 28 ming. Bo'ldi, hammasini bir chiqarmadi. 20 ming so'kilur. Mana ismi ekan. 25 ming. Rossiyskiymi? Rossiyskiy o, baribir Rossiya. Manonisi 85 ming. Manonisi 50 ming. Nimasi bilan? Bak, kloni bilan. Manonisi 45 ming. Manonisi 85 ming. Manonisi 98 ming. 98 ming da shu. Bu janindag'isi qancha? Zmeyka. Mana zmeyka 25 ming. Amnatros qancha? Ha? Bu manonisi 85 ming. Mon bilan manon 85 ming ikkosi. Manonisi 55 ming. 50 ming manonisi. Manonisi 45 ming. Rossiya barida. Rossiyskiy barida. So'kilur qanday? U so'ykalar har xil endi aytib beraman. Sen nasıl ko'radi? Detskilar so'rasa manonisi 2,5 ming, manonisi 3,5 ming. Manonisi ham 3,5 ming, manon ko'chasi 2,5 ming. 2,5 ming. Ola. Malarda detskiy bor? Yo'q, bu detskiy barda. Bu Rossiya, bu tamam Bishkek. Rossiyaniki aytamiz. Rossiya. Rossiyaniki aytamizchi? Rossiya qaysi vaqtlarda manonisi 6,5 ming. Manonisi 5,5 ming. Manonisi 6 ming. 6 ming. Manonisi 5 ming. Manonisi 6,5 ming. Manonisi ham 6,5 ming. Mana. Bo'ldi, ha. Nada rossiyskiy bor? Barda Rossiya, moqotarmi? Ha, o'sha qator. Barda Rossiya. Har xil endi sen Взрослый so'kilur o'xshaydi. Mana manonisi 8,5 ming. Manonisi 13 ming. 35 ming. 35? Janindag'ichi? Brilliantimiz Fionitda? 17 ming. 17 ming. Mana jalg'iz qaysi? Mana 9 ming, ha? Janindag'ichi? Bunalar 5 ming, buna ol 7 ming. Buna ol 12.
Россиянық да ошо. Мынау 6,5, мынау 9. 8,5. Мына комплектті қанша болады? Комплект қайсынысы мынау? Бишкек, 14. 14. Мына үстіндегі 2 қатар. Мынау ба? Мынау 8,5. Бишкек 8,5. Жанда да 8,5. Мынау ба? Мынау 13. 13. Мынау 9. Мыналарчы? Жалғыз ба бұлар? Қайсылар? Мынау ба? Же комплект пе? Мынау ба? Ошолар. Бұлар да 13,5 болып қалды. Жемчуг қанша болады? 6. 6. Балдақ 7.000. Грамм 3,5 балтындан. Бұлардың ең оры қанша шығады? Ең оры жартылы, ең оры 20.000. Тростор қанша болады? Her türlü gramla жарашады. Алтынның грамм 3,5 болады? 3,5, 3,600, 3,800 da var. Her türlü. Змейка қанша болады? Zmeykan 3,600. Қайсы змейка? 3,600. 3600 грамм, Gram. Қанша шығады? Шу змейкалар? 14,5 çıkardı. 14,5 граммдай шығады екен. Hem hazır